Достор салам, биз бүгүн Чоң Кара Буура айылындабыз. Бул жерде жаңы конуштардын бириндеги көчөгө Алишер Айдаров деген ушу атабыздын ысымы ыйгарылып аткан экен. Анын уул кыздары, балдары, небере чөбүрөлөрү баары чогулушуп, жалпы ошол айыл элин чогултуп, ошол көчөсү ыйгарылып аткан ошол жергиликтүү тургундарды чогултуп, бата алып, Куран окутуп аткан экен. Анан биз дагы ошол жаш иштерди жайылталы деген максатта видео тартып калабыз го. Ошол жердеги жакшы иш болуп аткан экен. Биз да чагылдырып коелу деп келип калдык. Эң жакшы жери ошол жаңы коюлуп аткан көчөгө ошол уул кыздары жолду оңдоп, жарыктандыруу маселелерин чечип берип, айтор ошол трубаларды, суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуп, бир жакшы иш болуп аткан экен туугандар. Ошо атабыздын уул кыздарынын окутуп аткан Кураны кабыл болсун дейли. Мына ошол жерде тарткан видеолор менен сиздер менен бөлүшөбүз. Комментарийге жакшы пикир калтырып кетиңиздер. Ошол достор, ийгилик болсун. Аламга жол айылынан башталат. Чоң Кара Буура айылындабыз бүгүн. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Tilavatı Kur'an, salavatı iman okuyan Rabbim payda olgan soğukturdu. Alamda etken Peygamber'den la ilahe illallah diye Muhammed'in ümmetlerine, Cenab-ı şu ayından ötken marhumların arbaklarına, Cenab-ı soğuşta katışıp, soğuşta kurban bulgan atalarımızga, soğuştan gelip kurban bulgan atalarımızga, Cenab-ı şu yerden Kur'an okutup atkan Aydar Uğurlu Ahmetbek Ağızın arbaklarına, Cana Aydar Uğurlu Alişer Ağızın arbaklarına, Cana Düşen Kızı Cuman İyişin arbaklarına başlanıldık. Canatı kılıp imanı salavat kılsın. Ey canatkan Allah, şu ötüp etken marhumların biri bilbey bulan günelerini Allah'tan geçirip, akırkı kıyamatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatı nasip kılsın. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Aydarova şeklinde Kötörük Uyuvay kaldırdı, soğuşta emniyette maydandı, ak niyet yönetmeyi caneli, akargan koyulgan talattı. Çoğsun grup içine girsin ki, dilinde ta oyun bildirçi, Külütün işinde kalıpay, gölgözsüz göğüştü cömbilgi. Yazıcı ağlandığım dalları, çığızdığım yaşlıkta ustadı. Eskiden çıkarma yazıda, ünlü Alişer atanı. Kızılığın ilimde, bilimde, okuan ulaygan gezimde, Muğuluzdun varsın okuttu, yol açıp yaşolun izine. Biyiktet adamlık sapadı, siloçu inini ağanı, Esketçi soğuştun afatın, adamla salganı. Öpürdü, ömürdü, özdeçe, tüz yolu, körgözüp öldü. Ulantıp gelüdü bu este, urpalı nevere çöre. Ağan çok yaş oldu tülülük, ağan get bolate ölüp. Koyup göçebe ısını, ardaklap esmerik yürüdüm. Bu kadar anlatsında, şu Katolik'in başkanı olmuşu bulandık. Şu geçeni çatırdık, şu geçeni sizlerdi çatırıp, sizlerdi vatan arkalarını, sizlerdi muhanlarda kavuk olup, şu yere çöğürlerde Atay Yolun başkanı Ulanlar kızlardan bozulur. Атырауға келіп білесіздер, Аққара деген кітебі шыққан, ол каналда бармаш керек, мазмұнды
Adam evlendiğinden suyucu öldükleri var. Babına ki motor görüyorum ben. Beş bulup kettim atası 2 yaşında. Anan enemiz şeker enemiz Жаман қыл атасыға күйеуге тиген. Ал уақытта ең баш болып екен, өзінен өтіп кетсе, башқаларына алып берсе екен. Ошоның қара шешекей баласы Абдыжапар екенін. Мотой, Медетбек аты. Между прочим, Алишер ата ушунун атында қойған. Немесе Мотой көреді. Ассалаумағалейкум, жол шөгөттің қатысушылары. Ова тура мен төрөлгөндө Чаматабыз, Алишер Чоңотабыз сүйүнүп келип, өзүнө келгенде де жанында бир башкарма болуп чоң кызык иштеген дос бар экен, ошол экөө ээрчишип келип, жакшы майрамдашып атканын айтыптыр. Чоңойгондон кийин ушу менин досум башкарма болгон ошондой башкарма болсун деген тилекте менин атым Медетбек койгон экен. Анан Чоңотабыз жөнүндө айта кетсем, ал дагы ушунчалык жөнөкөй адам болчу. Улуу кичүүгө бирдей мамиле жасаган, бирөөдү энең деп те сөкпөгөн атабыз болчу. Мен энең деген сөздүн уккан эмесмин, аш өзгөргөн. Анан кийин буюрса биз өзүбүз институт бүттүк. Атабыз Чоңотабыз айткан тапшырманы башкарма болбосокта башкарманын жардамчысы болуп иштедим, кызматташ. Анан ошол иштеп атканда да бул көп нерсени айтчу эле, жүргөн турушу, турпаты, үйрөткөн акылдан саты мага пайда залбын тийди. Мына ушуга чейин бирге иштеген адамдар айтып жүрөт, абдан ак иштечи деп. Ак и таза иштечи. Исхак Разаковдун айткан сөзүндө ошондой таза иштеген экен. Мынакей бүгүн жакшы нерселерди уюштуруп атат. Атабыздын, Чоңотабыздын атын койду, татыктуу. Анан ошол көчөдө жашаган жамбаттар татыктуу, атты, намыстуу кылып жашнакай бийик көтөрүп жүрүңүздөрдү суранабыз. Анан ушул уюштуруп аткан уюштуруу топтордун баарына жакшылыктар көп болсун. Денсаулык толойлу, айма автосторгон чекесине жакшылыкта кездешип турайлы. Рахмат Мотой. Башкарма болбосоң да бир чоң райондун бир заповеднигинен чоң башкармасысың. Экология вопрос сенде. Балык кармоочуларга абайлап барбасаңар Мотой кармалат. Кайын журт экен. Эми эмне кылсам, убакыт деген ушу экен. Кайдалар тимеле, аябай көп эле, айбелер көп эле. Турмуш деген ушундай экен, дүйнө салды, көрүп өтүп кетти. Бирок алардын жолун алып турушулар артындагы биздин тайкелерибиз. Эмесе ушул жерде Сапарбек деген ажы отурат. Тайкемин, атамдын кара чечеге кайдындеринин бири тагы көрөт. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Size akenge jönde aytkan. Men akenge jönde aytkan. Kişiye ise Yakup bilen Cemiyet misali var. Biz geçtiğim çok olmayla kılanlardan oturanda kilit kılanlardan oturanda geliriz Allah'ta yakışmayız. Akşam rahatı bizi çok güzel olmadı. Türkülüğünü bu dersini değiştirip Türkülüğünü bir çok geçiyor. Yani kendine Alişer değiştirip başıma tartıktı. Taza adamın Allah'ta biz düşmeyiz ama ağırlığında üzere ağırlığına belirtiyoruz da adam geçirliğe ayağı küçük kişi oluşur. Alişer değiştirip Orasında razı bir ballarına rahmet. Yani Yakıp, Emin bu kadar çöter, çorban gelen kız oturar. Bunlar biz bir tomada çoğuyduk. Bu nesi atçılardan üyüne gelip daima sivil cümlemiz. Yatkan yerleri yer olsun, toprağı toplu olsun. Kul köprüne kıymat Allah üyündesin. Su okun kurumlar tavatarın bağlı olsun. Unutmak uzak değil, kaydeleri kaydası hiç tutulan olsun. Mekanında oturan, Emlu Bökür, Ateş Düşen Abdullah Raşat tegen. Ne Raşat Malas'ın Ateş Malas yanında oturan, kendileri oturan, devreler oturan. Allah'a şükür. Bizlerimiz Halas Obası, Kırgızlar Sinop'tan oturan adamlar oluşuyor. Ben yürüge çok rahmet. Allah tamamlar yürüge destek versin, iman versin, unutmağımız versin. Analizm oluyor.
Assalamualaikum hurmatli cemaat. Ceste Akça Cemre Baykanlar Cahşeler Konuda 67. yıl boşverip mektepke birinci yıl İtiraz okuluşu bir kage analizleri tapşırıklar kagesi aylığın bizim birinci örgü kültürlü intelligent adamlardı Türkiye'de kadar görüp Ceste açığı öldüm, Allah çoğu topla, oturan toplumlarını aydan gelge 5-6 alanın varlığını geçtik. Analizlerini aldık, projedik. Ana ki yine güneş gibi birinci onları atan kesmezdi. Alın beri karpızı kıvırıcını ötettim ben. Uşunday zaman etken. Ben aydan geldim, en hoşum vaktim, en öz gücümleri. Bilimli insanların biri Cesne Buluşu. Buna rahmatlarınızın yayın cennetten versin. Açık koyu. Ablancaş işlerinde. Ulu kişileri var, epey mamlerim. Var düşünmesiyle çok kişileri kavlamıştı. Rahmatlarınız sana. Aman boyu Cesne'nin arbak razı olsun, Açık'ın arbak razı olsun. Baharına rahmat yayınlayın. Ceyinler. Atalarımın kötü rotalar bakın. Ölü razı olmayacak, dili razı olmayacak. Rahmat verin. Assalamualaikum hurmatly бүгүнкү салтанаттуу иш-чарага катышуучулары баарыңыздарды эртеңки келе аткан 9 май 80 жылдык менен куттуктайм. Ушундай жакшы күндөргө алып келген өтүп кеткен аталарыбызга таазим болсун. Дагы мына бүгүн эстебиздин 105 жашын моктотабыз. Ушул баары кабыл болуп мына эл журтка кызмат кылган экен. Ушул айылдан жакшы бир көчөнү атын берип атыпсыздар. Ушул татыктуу көчөлөрдөн жакшы каралган жарыгы бүт жагына жеткен көчөлөрдөн болсун. Баарыңыздарды ден соолук ишиңиздер ийгилик. Бизди ушул жарык дүйнөгө алып келип жакшы жашоого арнаган аталарыбызга, апаларыбызга, өтүп кеткендерге таазим кылабыз. Имандары саламат болсун. Бүгүнкү курамыңыздар кабыл болсун. Bizim ушундай салтанатка келип отурган буюртта миң мәрте шүгүрлөрдү айтабыз. Кудайга шүгүр, ата көзүбүз керек. Келе жатып окутуу, чачтырга жагып шүгүр айтып керек. Toplumlar vatandaşları, atam jönünde yaşıyordu, şunca yaşlı gelip ben, bir adamdan, atam jönünde bir yaşıyordu, kimimiz aşırı kızdısı bir yaşıyordu, mahtatacak kapışır. Şunday adamlı olmasına senin kulağımız, bu da yaşıyor, ben üstüne yaşlar bir adam oldu, çok bilmiyorum, çok gördüm, gördüm, şunday toplumsaldım, götürüzlerdim bir de. Silah kaldıra bir oturum, gözlü gösterim, makinelerim, filmlerim, ciğerlerim. Peki dağlar, cemaat tarihi evlidim. Cam gözünü yerden otursa gelir uşuydu. Rahmat sevgili oturanızlara, konuşun geçsin hareket kılıp, apağız eskerip. Bunlar uzun çekmiş 80 yıldırında. Bana apağızın 105 yıldırında eskerip. Çocuklar böyle çakırıyor, bakasını alıp sonra koyuyor gibi baksa kızı. Bunlar gruplar kalsın, işçi şurada. Burada senin bakanlarız. Bu cenayı löpödü, orada çiçekleri, gelip gelip ayıparım. Beklerim. Bizim umudumuz, şu tarihte bilmesi, bu azıcıklarında tuğla tarihiyama, ülkenin eskinde ayıp duruşumuz gerek. Жақшын деген тарихтан тұрады. Олардан деген соғышқа арқылардан кеш керек. Азырында ұзын аяқта жүріп жатыр. Үшін біздің барлығымызға белгілі аяқшы орнында қандай ерлікті көрсеткенімізді ошоның атан бабамыз болып дамыту өсіріп, ақ ділден іштеп, ушунчалык ниет Hiçbir zamanında söz yapmadan, bozmazsa görevli görevli muhtar olsun. Al benim son apağız olmaz. O şun terbiyesini, Kudaya şunu bizler, eskiden
şundan hareket kılarsa. Şu yerde oturan her bir yerge, en yakın adamlar bir ortasında, en birinci bekimde yatalım, en soğuk versin, böyle çıkar olup, asmanımız köp olup, bu da şu yer başçımız, yer içimiz matluarda, bunlar bir patriotluk tuttu, bekim var bak, çakla ben gündürdü nasıl kısmı Allah'ım. Geldiğinizde çok rahmet, en mutlu okutum, toyda kurga çaklamay, çok dengeli, toyda başkanı nasıl kısmındayım. Çaklamay oturup, arkadan bileğimize bağlıp, okanlarımız, Allah'tan bağlıp, o dinlese gelişken hatamıza kes akmak bir ağabeyimiz, akmak gelsin. Allah'tan razı olsun. Kıyamattan gibi dinlese gelişken canlarından Allah'ım, canlardan cayın versin. Gelgenize gel. Çakşın gökte kudak kalasa, çakşın gökte toylarımız yok anasını. Çok rahmet gelgenize. Kızlar ulan dörtler. Abi kızlar çaydan çoğunluklar. Sezonun aslında ara bura yayınlayken uçarışına götürecek. Bunlar karşı görün. Rahmet cengen. Söz vergeniyim. Biz şu gelin boğuşağa geliniz, Eylülcül bulun Eylülcül'ün içinde Alman menen çoğun apam eve jakşıktan bilip kaldı kanday adamlar ve eve jakşı adamlar ve şunca balanı okutup çokutup terbiyeler. Bunlar ayarlar doğu var. Gelinleri de balları da var. Doğuşan çoğusunda işlerini bugün ötközüp jakşat. Birbirine baş veriyen üçün, birbirini silahan üçün. Şunday bugün yaşlığa işlere ötközüp atkanına çoğun rahmat. Okutkan Kur'anları kabul olsun, jatkan yerleri jaylı olsun, atam ufakları görüp, özürümen özürü bolup, kanca nevreleri çıkıp ırdap, yaşlığa yeseleri de şatır, nevreleri çörüleri bolup, atam ufakları ulanıversin. Atı öçkösün atamın. Cengem rahmet. Cengem özü hoştu bulup. Bunu talasız boğazlar. Nevriler özüp jatır derdir. Rahmet cengem. Size Kutmadığınız dönmene. Oğlan kamranız kabul olsun. Allah'ım razı olsun. Aynen yaşlılarda doluşalı, ezoluk olsun, anaçlık olsun, kızçılık olsun. Allah'ım varınız kovulduk çürsün. Gelgenizlerge çok rahmat. Ana canı, köçöge koyulgan jamat. Sizlerge ezoluk, anaçlık, özgörmeyen özgörgüler. Yaşlıkay köçödü, mından da güldöktük. Aydanın ayşeratında köçödü, yaşlıkay güldöktüler. Doylar köp olsun. Varınızlar anaçlık izleyecek. Çağatlar, zeytanlıklar, bugün çoğunluğumuzun pamuklara şükran kavul olsun. Şu ballara, annelerine, açılarına, simlerine, nevrelerine bağırına çoğun rahmat. Şimdi çoğunluğumuzun atın çıkarıp, Kur'an okuduk, Calkan'la. Erkenki varımızlarda, mayramızlarda kutlu olsun. Varımızlarda de soluk kalayım, işinize de iyilik kalayım. Tamam olmuşlar. Asakalarından ana söndürün. Aydın'ın ataklı atuğulu ağayıklar satanları beğenir. Çok karabı ayında olsunda çok bayram olur. Çok bayramda çok parat mevzu. Mahkemeye başlarlar. Büyük soğuşunda elisler düşük gibi sütürüp vergen. Elbette ana örgüyle. Assalamu aleyküm. Sonraların durumları, ilgili konuktur, büyüklüğüne aşiret davuştu, şu ön soluna aytıp, ölçün aklı koyup, 105 yılını
Gençlik 80 yıl vergen ayında çoğaltırız. Bir doksanlar oldu. Bu işe keyin işimiz. Aşağı gelen soğuksun meydanında olup, canavar olup, soğuksun yetişirken altını başında olun. Kuralım. Bir böyle çevresi çıkarımlarında var. Şu aşağı canımız aşağı kendiliğinde kapara başına okuman. Kuralım. Hocam işlerimiz olur. Öyle. Cenab-ı Etiket taşları, bulunurlar. Yoldu sağlık. Oğlum, büyüklerden, kıyılardan gelip, şehirler sunuyor, emekli öztür, agronom olur. Halklarımız iken 50-55'inde okuduk da hocam aman olsun, Allah razı olsun. Hocam onunla balları eskerip, kızları eskerip, ciğinleri eskerip, bizim vardır, eski ortamda çoğunlukla olsun. Tezimli olsun. Her kişinin evliliği bir göçmez, hayatında aklımızda oturan, şerif aylar tükenim. Çok insan babalar. Bunda ise çelinde tutar. Hocam ballarına, kızlarına, yurtlarına, tuvalarına tezimli olsun. Hocam gelecek hem olsun, yolun olasın. Şunday merkezde görüp, ölü tövbe, diri tövbe ettik. Şurada şikayet buna, mümkün 80 yıl aslında 105 yılın belirgenen ballarına, uğurlarına, nevlerine tezimli olsun. Hocam cümle o not edelimine çöp, umut ettiler. Oğuz'un olmak edip iş olursa, kılıçtan hizmet edip mis olursa, adam olduk yaş olduğunu gereğinde, arkamda çoğaltıran iz olursa diye. Rahmat açılırken mallarına kısa devirde. Arkasında çoğaltıran iz de gelsin. Kança degen, yüz degen ünlüğe buluştur çoğaltıp, bugün batalı otar. Arbalı razı olsun, aşağıda köz peşinde otar olsun gerek. Kömürlüğüne çoğaltıran. Rahmat. Rahmat. Şu Kur'an okutulmuşları ve iskerip arkadaşlarımıza rahmet, Allah razı olsun. Daima yesulukta bulmuşlar. Anam şu ağustay gitsek, cahil göz klastaşmış. Anam o göz oyunu kartlasak, bizde tamaşarlık, köy akıllarda içeri. Anam buna ucumuşta işleyen bari iskerip gitti. Gerek olsa çılgız aytmadık mı batası vergen adam. Adam talim algan çılgız aytmadık, düğüne cüzgönü var. Bel buyurdu o vakit. Şunday adamlardı tarbiyalagan. Buna balları, buna ki bel özünün klastajını takipten aytıp geteyim. Buna ki talasta işte emge sivir buna uğraş. Buna ki nevereleri kanday olur da. Şunun varlığı ağabeyim eğlenceli. Rahmat, Allah razı olsun. Zaten vereceğimiz bırakmayı olsun. Ушул жерде эми бизге толкунлаган кемпир болуп калыптыр деп. Отурыңыз. Hakem bakmış, kara orada tuğulup, akı jakşı, yeri jakşı, suğu jakşı, mehnat kılgan kişi berden, kanday ekse ошондой algan, jakşı ayıp bizdiki. Oşol hakem bakmıştın, yeterinde biz onda işlep gördük. Mehnatkeş adam bolçu. Bunday kulluk şunluğu yok. Her kimge jakşılık kılçu. Bilgenin görsetçü, bilgenin aytçı. Biz oşo kişinin tarbiyasında 40 yıldan beri geçtim. Oşo kışta kış, yayında yay, traktör menen özü жалгыз bir götürüp ayran kuyup alıp, kıyıların baарын үйüp, suğa yuup bizdi. Rekord kılgan oşo hakem bolçu. Emi, mine deyin sizlerge çoğun rahmat, ömrüңөрgө ömür koşulsun. Başlarga baş koşulsun. Atanardın atın ötürüy, nevere çörülür atap yürüsün dep, köçönün atın koyup atkanlarga ben karazımın aynanan. Ömrüңөр jakşı, jakşı oy, tilegen tileğiңер бар orduna çıksın. Bala çakası önü özü örsün. Çörülürü
ошо чоң атамдын аты ошо көчө деп айтып жүрсүн. Туугандардын ынтымагаты берсин. Жакшылык болсун, бир туугандар аман болсун. Вопростар болот, ар кандай мероприятие болуп атат. Ошондуктан кээ бир адамдар кечигип атат, ага эчтеке эмес. Эң башкысы силердиңер ушул жерде. Ошондуктан бектер кетет, бел калат дегендей. Ысыктан кимдер жалтанат, Нурел кафесин калкалап, бүгүн Айдаров Алишердин айылында чоң салтанат. Саналаш болуп оюбуз, сапарлаш болуп жолубуз, кубаныч менен бак колдун, кутмандуу болсун. Элибиздин 80 жылдык жеңиш тоюбуз. Жүрөктөргө ыйман толсун, көңүлдөргө жыргал толсун. Элибиз журтубуз менен атабыздын 105 жылдык жашы куттуу болсун. Жаткан жери жайлуу, топурак торго, имамы саламат болсун. Баарыбызга ден соолук, оорусуздон тышкары аман-эсен көрүшкөнгө насип болуп турсун. Туугандар, эң мактуу биринчи ошол деңгээлге жеткен Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Авасын адил айтып турбайбы, Алишер деп. Али деген пайгамбардын Пайгамбардын күйөө баласы шер болгон. Ошону аттан койгон экен да. Согушта да согушуп анча-мынча кишилер согушка да барган эмес, бирок согушта да эрдик көрсөткөнүн угуп калышты. Мергенчи болгон болгон. Воскресенье күндөрү көпкө атчы экен да ошо. Снайпер. Снайпер болгон экен. Балдар менен снайперлер чыгабайсың. Шаксакалдардын сөзүнө кошуламын. Тынччылык, аманчылык, бактылык баарыбызга насип болсун. Ана туган сен айткандай, атабыз бетүзүнө снайпер болгон, 40-жылы сержантский мектебин бүткөн, Дальний Востокто, ошол жерден анан Москвада согушка барганча ошол Москваны коргоого жөнөткөн. Анан анекдот бардыгын айтып коеюн. 3 киши арак ичет. Ал убакта келеңдер иччи. Азыр ичпегендер иччи. Анан үчөө ичет, алеке канча негиз аттын берет да. Бирөө чолок киши экен, согушка барган эмес. Бирөө болсо сары киши экен, чоң сары киши экен. Семиз киши экен. Анан буга менен сурай бересиңер балдарым, айтып берейинчи анда немистер жөнүндө. Канча немис атканын айтып берейинчи, айтып берген экен. Эртең менен турамын, бети колу жуамын, мындымды көтөрөмүн, барам. Саат 9-тан 12:30-га чейин 25 немис өлтүрөм депти. Анан кийин түшө келемин, абед кыламын. 2 час, 2 саат. Кайта полный ичип алып, кайта чолок, аксана сатагандар 5-6 атамын. Ошондо башка 30 ден үскүнүгө атып турам деп туруп. Себебинде бул акырында анекдот деп жок. Атак убагында кыйын күндөр, кыйын жашоо болгон, оңой эмес. Кыраккын согуштан Кудай сактасын. Бардыгына десо мамлекетте жакшы иш болуп атат, оңолуу болуп атат, алдыга жүрүү болуп атат. Ошон үчүн мээнет кылып, аманчылыкта, тынччылыкта, Кудайдын астында жакшыракай мээнет эмгек кыла берели, урматтуу туугандар. Бир кой жоголду, Айдаров Алишер деген көчөдө байланып турат деп. Анан аябай сүйүнүп калдык, уже кой алек нарсе берип атыр да, Айдаров Алишер деген көчөдө. Эми бирдеке жоголсун, ошол көчөгө барайын. Жаңы көчө келсиңер,
Құдай денсаулық берсін, аманшылық берсін. Барлығы жақсы нәрседен башталады, кішінеден башталады. Бар болғыла осы жерде ниет қылып жашап, ағыр құтты болсын, құтты баянды болсын. Үй өрге тіршілік, бейқұтшылық, ең алдыңғы көшелерден болғыла. Осын жаққа Құдай бұйырса, мектеп, физический активті пункт, маданият борбору салынады. Сіздердің көшеңір тура жана көкжардай болмады, Құдай қаласа. Неужели көкжары, көкжары бар. Анан, бардығын 100% жасап жүрмесек та, анша жардамдарды болып тұрады, беріп тұрады. Бар болғыла. Ошондықтан Алишер Айдаров көшесінде сөз тұр. Кімдерден баштайсыз? Микрофонда толықтырып бүтсені. Assalamu alaikum. Qanabir ayolları, doktorlarımız, birinchidan shu o'qitayotgan Qur'on qabul bo'lsin deb Allohdan o'zi aytayotgan duolarni bari qabul qilib, o'qitayotgan shu bolalardan necha o'rgangan barini yo'l berib, tinchlik berib, Al-Muslimlar va iltimoga chaqirgan har doim yetim Çoğ dostum, hakkını bozapıştım. Köçüge koyuyorlarına, köçeşteki cemaat üstüm vardı da razı. Köçeş tavam oldu vardı, jarkırap. Buna buyursa dağı bulanıp, jarkırayıp. Şu eli üstte, bana tıştık olsun diye, bana üstte diye sokturup, bana çakan evine, şöhrelerden jakşılığı yiğitlerine göğü böyle, Allah nasip etse, Güvöreni bütçeler, tasla kondur, yaşıl kazayı lazım. Kızlar. Toplantı günümüzde beni, hurmatlı konuklar, bugünkü okutatkan Kur'an'ımızda kabul olsun. Biz ayabay kuvvanıştayız. Çoğ adamın adı diskin koçuğa koyulup, bu oşol evi buyursak tümörlüklü koçu olup deyiriz. Anca şardın koçularını, rayonun koçusunu karaganda bizim koçu jarkırap kaldı. Bağdanımız saat 11-10 çeyin oynaşıyor. Asfalt yol üstün bardağı. Rahmat sizlerge dağım. Uşuday biz ülgülü koçu olayında otuz. Kaysı koçu dese, Alişer Aydar'ın koçusu diyelim. Ülgülü koçulardan olayında otuz. Sizlerin emeğinizde dağıtay turgan koçulardan olayında otuz. Zıtmaklı koçu. Sizlerge de çok rahmat demek. Uşu kolumuzdan gelen yardımda kıldığınızda jarkıratıp hazır tünde eşke çıkandan da korkmayalım koçu son. Uşu rahmat. Okutatkan Kur'an'ımızda kabul olsun. Var boldular, bay boldular, aman boldular. En sonuçta öyle söylediler. Kaydamadı gördüler bunu. Atalarımızın en aldığımızı nevrelerinin biri Moskova'da, New York'ta ağat işledin. Bazar korgun, margilan, barbağın yerim, kalbağın degen değil. Kaykeler, Tolkat'tan Kur'an kabul olsun. Yani köçebe çok rahmat. Aşağı köçebe atalarım Kaydar'ın atın. O çok benim olam Medran şey. Hurmatlı iş-çaran katışçıları, kaykeler Vakıtta kim aytkanday erkek adamın üç cüp doğulu eken, birinci ata cüp, kaka cüp, ayın demekçi. Kaykelerime Allah razı olsun, kayaka olsun. Atın öçürüböy, şu ayın deputatlarına, administrasiyanın başçılarına, şu köçönün atın berip atkanına kayaka olsun. Men en çoğ çöğüröz olum, Alişer kayaka olsun. Men
Alişer Tayatavuz қаза болғанда мен 5,5-6 жаштағы бала болчумун да. Бир сыйра эзимде калганда көп адамдардан угабыз 41-45-жылдары атайын ата мекенди коргоп согуш барган. Ураныңыздар кабыл болсун тайкелер. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Бирок мерекелер көп. Согуштун жеңишинин 80 жыл болуп атат. Ошол үчүн кечип атат. Бирок ошого карабастан ушул айылдын кызы айда катнашып отурат. Өкүл болуп ушул. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул кеченин катышуучулары, аксакалдуу аталар, агылычы апалар, кылча келгендер, аман-эсен жакшы турасыңарбы? Сырттан келгениңиздер, келген коноктор жакшы турасыңарбы? Анан бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Чоң атабыздын 105 жылдыгы белгиленип, балдары учурлаган уул кыздары мектеп Кур'ан окуп отурат. Аги Кур'аныңыздар кабыл болсун. Ошо атамдын арбагы ыраазы болсун сиздерге. Мен Атышкардын кызы болом. Назарагайдын кызы болом. Ошо 3 жолку депутат болуп сайланып атабыз ошол айылга. Кызмат кылып атабыз. Анан эмнекеден ушундай сунуш түшүп калды. Айда кандашым, ушинтип атабыздын атын берсек кандай дейсиңер? Бир көчөгө берели. Аны мен эң туура көрдүм. Долмуштун катышуучусу, эмгектин ардагери. Бул кишинин тарыхын эртеден бери кандай жакшы баардыгы айтып берип атат. Каттыктуу кишинин кантип атын ойгой болот, жан коңушка алып барып, көчө менен сүйлөшүп, сүйлөшсөк көчөдөгүлөрдүн баардыгы туура кабыл алып, ушинтип аты коюлуп калды. Анан азыр айтып атпайбы? Элдер айтып атат, аябай рахмат, көчө жаркырап калды, жан коңуш билесиздер, ал жак деген эми ылайда укмуш, жарын чачында, жазында, күзүндө аябай ылай болот. Ошолордун баардыгы көчө негизделип, светтер жаркырап, силер өздөрүнчө бир көчө шаар болуп калды. Рахмат сиздерге, аке. Бар болуңуздар, мынтип канча адамга жакшылык кылып атасыздар. Ошо адамдын аты өчпөй, ошол көчөдөн дагы сиздердей мыкты доктор чыксын, депутат чыксын, мугалимдер чыксын буюрса. Анан жан коңушка рахмат алдыңдар сиздерге. Бар болуңуздар, ынтымакта болуңуздар. Ошо атабыздын атын жакшы алып жүргүлө. Анан жалпы эл журтубузда тынчтык болсун. Ушундай жакшы күндөрү көп болсун, элдин козу шамалы болсун. Мына 80 жылдык деп белгилеп атабыз. Эл журтубузда эң биринчи тынчтык болсун. Анан да эжелерибиз айтып өттү. Бөлө кырсыктан, бөлө канадан Кудай мүлк сактап, эл журтубуз ушундай бейбит турмушта жашай берели. Анан Кураныңыздар кабыл болсун аке. Эң толукта болуңуздар сиздер, иштериңизде ийгиликтер болсун. Ушу дастарконуңузга дайыма жакшылыкка толо жайыңыз мындай. Бар болуңуздар аке. Рахмат, бар болайлы. Көп. Эмкиден шөгөй түшкөн каласа. Барашкана мен аманчылыкта десолда. Дин шөйрөлөрү кишине манас айтып койсун, манастан баштайлы. Баардыгын коюп манас айтып дегендей. Öğretmenin yomuğu isteselerdi olurum. Emelim varmaz olurum. Ezebilik yomuğum. Ezer kendi kepine. Elim varmaz cümlemden. Eske sağlık koyup. Yaşım yerine kal.
Emece 2020 жылы ағабыз Жәнібек өткен ғылымдың елістері деп тұрып ата жөніне кітап жазды. Ошон бери 5 жыл өттү. Ошол жылы биз өткөрбөкпүз бул Кур'ан окутууну. Бирок ковид болуп калып, анан ушул убакыт калып калды. Ошондуктан ошол китептен кыскача үзүндү. Ошо 7 ата жөнүндө ушул Алишердин урпактары айтып бермекчи. Ата жолу. Эми коюп тирени эми сөзгө келели баяндалсын эмесе бабалардын дареги. Балким дейип калабы балдар үчүн кереги. Сакта көр деп айта жүр сарам жалбуу жеңени. Айдарларга бул дептер айдын беттин белеги. Таза жерге кадып бал тартынбаса башы кожоке. Ал акыркы кеткенде. Наулу үшкендер, қалбай жекжат болсын деп, қатырмай сөктің қадырын, қалбай жүріп қылбасын, аза күтіп елік жүрдік. Қолға бала шақаны, ақырғы дерін үстепті, артында шырай көребек, атаның айтып ұраным, жеде атқа басқан жол беді, жеткелі басқан жол беді. Көпіні басқан тураны шырай үстін шақырды. Айзимбай бабам улудан Айзимбай бабам улу, бабадан айдар төрөлүп, бабамдан айдар кайрылып, таң тусу шекер апады, тасып жанып даярлап. Тоғы bir бары шымайларға чуркашы, шылар менен мени батчабы, эртели кеч Алишер, эркенин ишин аткарып, умачтап түйгөн бал куруп, уктаса башка жазанып, капарсыз ойноп ойногон. Кайтпастын жолу болуш, айтулу айдар атасы, айдүнө кетти атанып. Улады, бабаңдан айдар төрөлүп, бабаңдан айтып көгөрүп, бардар өткөн жан экен, бакуат өсүп, нәсі өнөрүп, маңдайдан айдар кайрылат, таң тосо шекер апа деп, тасмалып, жайып, даярлап, сапырып сары карманда, самалга кошуп бал каймак, санаттат кеп болуп айтылар, тамыр кармам деп салып, киши үзүлбөй түйүнөн, таттуу айку менен таң атса, тамаша бүтпөйт күн батып, топтошсо балдар тил чалып. Айдын. Баркендеги талайды болбосо көрдү далайды. Жабылат досу туган эл, жаныла жазак мандайы. Айланып келип баласы, айылдын жүзү жайлары. Дем берип чаба көтөрчү, деринде бар шайманы. Колдуга акыл көчү, колхозго башы шайлады. Игилик коштоп ишинда, илгери жүрдү шарында. Ой азаматтар, бул ажапка кошулган анан кара бура элите сүрдөн отурду. Силер таза суу ичип, таза аба дем алып жүргөн кишисиңер. Ошондуктан неберелер ал жерде чоңойгон, Бишкекте, Ташкентте, Табаста дегендей. Ошон үчүн анча-мынча ката кетсе кечирип койгула. Бирок ата теңерди биле жүргүлө баардыгыбыз. Бар болгула урматтуу коноктор. Расцветали яблони и груши, травили туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на
высокий берег на крутой выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чей письма берегла. Çok yapana geldi. Yaşlı benim kavrulsun, çalpı kırgız bağırılsın, Çarkın kalçak poçeka, altın takta harulsun, beşikleri bağılsın, belbekçeyle çalılsın, Birliğimenen kabullar, bilbegen davulsun, çekten aşır davuşur, çet alanlık canılsın, adam ulu olursun, aynı bastan davulsun, adam evi bastan bastan olsun, mağulsun. Ramazan'a giriş için ben özüm atından sidik taşlık koyuyorum. Siz kırmızı günü kavalıyoruz. Ama oturursak, azı tamak olur. Keyin gezir yaşa böyle işlerine sıralar. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد يا رب العالمين. Uşul cezalakan cayı oturan pendelerin yüreklerine iman, hidayet, tevfik ya Rabbel Alemin. Oyluğun, oy maksatların, tilegen tileklerin, okuttan Kur'an'ların gösterdiğinde kavulurgun ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Buna uşul cerde Alişer Atavus'un urpakları eskeri Kur'an okutup atat Kur'an'ların özün kavul kılgın. Jana uşul Alişer Atavus'un ardındağı urpaklarının bugünkü kılgan kızmatların, tilegen tileklerin, okutkan Kur'an'ların, kılgan kayri ihsanların gösterdiğinde kavulgun ya Rabbel Alemin. Uşul jayılgan daşlar kondoru, bundan arıdayın jakşılıklarga jayılsın. Uşul Alişer Atavus'un ardındağı urpaklarının, oğullarının urpakları ulanıp ayır olsun. Tasmaları tөгülüp cayır olsun. Dua tilep cayganda alakanda alıp jatkan ak pataları kabul olsun. Ömürleri öksütüp ilatpasın. Kol jayıp nadanlardan soratpasın. Jalganda jaratkanın özü koldu. Sansız sınoğlardan kulatpasın. Jaratkanım jalga, Kudayım koldup işlerim ondosun. Jaratkanım daim, jakşılıklardın bağırın kabul etsin. Jamanlıklar başımızdan alıp ketsin. Jakşılıklar kömüyüp arta versin. Vakıt meni şatlıkları kavat versin. Daha kança köp olsa dilegimiz, Kudayım kabul etsin bağır deyiz. Sallallahu ta'ala ala khayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şaşmaya otururlar. Ben uçuruşlarını girmeye şaşmayla doğarlar. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыркы учурда Талас областындагы Айтматов районунун Чоң Кара айылындагы Алишер Айдаров атындагы көчөдө турабыз. Бул ушул айылдагы жаңы конуш тарабындагы жаңы көчөлөрдүн бири. Алишер Айдаров биздин өзүбүздүн чоң атабыз болот. Мен өзүм аты жөнүм Жакпек уулу Улан Алишер Тегин. Айдаров Улан Жакпекович да, эгерде мындай айтылган болсочу. Анан биз чоң атамдын атынан ушул Алла Тааланы ыраазы үчүн бул айылдын чоң атанын Улуу Ата Мекени согушка кошкон салымы үчүн Улуу Ата Мекени согуштун 80 жылына карата бүгүнкү күндө ошо Куран окутуп, атайын ошо элдин ушул айылдагы жашоочулар, аксакалдардан, эл жашоочулардан бата алалы деп, анан ушул көчөнүн оңдоо түзөө иштерин
аткарып берип, көчөгө жарык коюп берип, жарыктандыруу ушул көчөнүн элине ыраазычылык билдирип, элдин жалпы ушул айылык кеңештин депутаттарына, райондук администрацияга, областык администрацияга ыраазычылык билдирүү иретинде биз бүгүн Кур'ан окутуп атабыз. Ошо Аллах Таала Кур'аныбызды кабыл кылсын. Биздин биринчиден ыраазычылыгыбыз Талас областык администрациясына, Айтматов районунун администрациясына, ошондой эле ичиндеги биздин ушу жергиликтүү айыл өкмөттүн администрацияларына, ошол жердеги айылык кеңештин депутаттарына да ыраазычылык билдиребиз. Алардын ар бири ошол колдоп берди. Ошол чоң атанын атын ушул көчөгө ыйгаралы деп биздин сунушту ал кишилер бизге колдоп берди. Ошол себептен айылдын жерине да ыраазычылык билдирип, ушул көчөнүн жашоочуларына ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары биз өзүбүз ошол чоң атамдын балдар, кыздары, неберелери, жээн неберелери биргеликте ушул көчөгө баягы 24 КАМАЗ шагыл түшүрүп, көчөнүн тегистирүү иштерин жүргүзүп бердик. Андан тышкары тигил жакта деген трубалар, суу жамгыр жааганда суу ашып кетет экен да. Ошолордо трубаларды да коюп бере турган болдук. Трубаларды коюп берип, анан бул жерде өзү азырынча үй жок болсо дагы, бирок 12 карагай экен. 12 карагайдын ар бирине 150 ваттык прожектор жарыктарын коюп бердик. Бул өзү фотореле менен жарык киргенде өчүп калат, караң киргенде күйүп калат. Ошол жашоочулардын ыраазычылыгына өздөрү айтышып атат. Ошол үй жок болсо дагы, бирок көчө азыркы күндө жапжарык болуп калды да. Алишер Айдаров атабыздын неберелери, балдары чогулушуп ушул көчөнү оңдоп, анан көчөнүн атына дагы биз кече жакында айылык кеңеште сессиясында карап берип, ушул көчөгө атын ыйгарганбыз. Анан албетте бунун жакшы жерин айтыш керек. Жакшы иштер жайылталы деп видео чыгарып калам го. Мен дагы мына көчөгө бүгүнкү күндө ошо 20дан ашык КАМАЗ кум төгүшүп, көчө оңдолуп, андан тышкары мондай жарыктандыруу каждый могу карагайга ушундай жарыктандыруулар түшүп, айтор ушул көчөнүн оңуна дагы салым болгон экен. Жергиликтүү тургундар дагы ыраазычылык билдиришип атат. Бүгүнкү күндө мынакей Алишер Айдаров атындагы көчө намы ушул көчөгө ыйгарылып тур. Анан бул киши дагы жон киши эмес. Мынакей эртең 9 май 80 жылдык юбилей болуп атат Улуу Ата Мекен согушунан. Ушу жеңиш согуштун катышуучусу, согуштун ардагери ушу атабызды бүгүн эскерип, бул жакта неберелери, балдары, жалпы администрацияны, жергиликтүү тургундарды, ошол Алишер Айдаров атабыздын жакындарын баарын чогултуп, Кур'ан окутуп, айтор бүгүн бир жакшы ишке күбө болдук достор. Ийгилик болсун.